waniye atagira kubeshya Rayon Sport yagiye mu matsinda ari wo yubatse waniye atagira kubeshya kuko Robertinho yaje komerezaho iriya niye rwose Nundi muntu abantu kwatumwe barimo gutebya ati kubana na Ivan Minayerete mukamana nk'imyaka 3 cyose ikipe yawe ati ntago urugo rwakunanira ntago bishoboka isakwigengesera ubu nk'ubu tumuvuze gutya kuri radio ubu hari abantu baza kumbwira ati abantu bahoze bavuga gahunda zanyu bayimubwira umusubire twavuze bashyire mu gifaransa buri yavuga igifaransa akavuga igifuramo kiwabo akavuga ikiwaro akavuga neza icyongereza n'icyesipanyoli ari mu batoza bavuga indimi nyinshi Ikinyarwanda ngamaze kukimenya Ikinyarwanda cyo ngamaze kukimenya kuko ngo haragikenera umufasha we ko ari umunyarwandakazi yo n'urucabana ibyo ngibyo agomba kukiga ngo rero Cukuma Udiri yitonde kubana na Cukuma Udiri umwe mu bakinnyi barutse muri Vipers ava muri police Vipers yaherukaga kwipima rero umva na Gorilla match ebyiri na equipe yo mu Rwanda ubwo bakiniye ari i Bugande rero izo match nazo banemeza ko ari cyo zabafashije noze mbibona urumva niyo ari bafite abakinnyi hamwe namwe bari mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cyane barindwi bavuga yuko rwose kuko rwose ni ikibazo cyo kumenya ngo ni bingana Axcel kuri cyavuga Axcel kuri cyavuga babazanye urumva nibyo bamukundane bose Minerte nagwaye mubwira ugomba kwita winje kuko nabonye abagande bakomoza ku kigano bagiranye nayo nyuma yo gukina izi match ebyiri za Viper za Gorilla wavuga yuko harimo abakinnyi bashya byabaye byiza igihe cyo kubategura arakibona abona n'izo match amikare zo kumenya uburyo bashyira muri group mu buryo bw'imikinire anavuga ko yiteguye kuzakina n'abakinnyi basanzwemo bari mu ikipe y'igihugu ya Uganda bagafatanya kuko arifuza ngo ku ikipe ya Vipers izitwara neza ikagera kure mu mikino nyafrika ariko ruva ni okay mu mupira wenda nibyandi bajya bavuga ngo rimwe guteranya rimwe ntago yaba kabiri ariko niba Gorilla twabonye ingoma yafashe Rayon Sport ikayijwigiriza igayikanda ingoto Rayon Sport so yarose match irangiye niba Vipers aretsinze idafite abakinnyi barindwi bari mu ikipe y'igihugu itsinze imikino ibiri kandi ubwo wetsinze imikino ibiri umukino wa mbere itsinze 3 kimwe wabonaga babanjemo bose bashaka ko Rayon Sport ni ikibazo kiri Vipers match ya mbere kubise Gorilla 3 kimwe Gorilla jurira kuri match ya kabiri Vipers itera kimwe None Minayeri tani nka yanyuze akina niyo Rayon Sport ntabwo Vipers apfa gutsinda Rayon Arekirasa yaravuze ngo iyi kipe iratoje Rayon ngo ibintu byarahindutse bya biri mwabonye kuri Yanga ngo byarahindutse cyane cyerekana byarahindutse yongeramo abakinnyi oya niba bari twabonye harongeremo abandi ntabwo yari itoje ariko subwo ntituza no kugerayo ubu ngira toje nanjye turatubiganira none nagiye kumanura izindi nkuba abanyasenegal Seibe nta bafite hariye gahunda zabo abanyasenegal reka twakikoze hiburayi gatoya Manchester United nayo ni indi nkuru iri iburayi yasezerewe Iberi n'ikipe mu cyiciro cya 4 yego yasezerewe n'ikipe mu cyiciro cya 4 bita Grimsby Town Football Club ni ikipe mu cyiciro cya 4 aho bita muri League 2 bivuze ngo nyine ni mu cyiciro cya 4 birumvikana fourth tier cyangwa se English Football League 2 birumvikana rero ikipe ya Grimsby ni ikipe mu by'ukuri yibera muri ibyo byiciro byo hasi bari rero ku kibuga cyayo akaba ari ikibuga cyitwa Blander Park ni stade yakira abantu 8,500 bicaye neza ariko cyari ikibuga cyuzuye amazi menshi cyane ku buryo byageze aho ngaho baro ninagende neza birumvikana nyine nibibuga bibatari byiza by'aya makipe kiri inyuma yo ngiyo muri ibyo byiciro ariko ntabwo byababujije kuza gusezera ikipe ya Manchester United nyuma yo kunganya ibitego 2-2 mu minota 90 y'umukino ikipe ya Grimsby yabanje ibitego 2 ariko Manchester United ikaza kubyishyura ku kazi gakomeye cyane ka Brian Mbemo ndetse na Harry Maguire ku munota wa nyuma bajya kongera iminota y'inyongera 5 barishyura igitego baza gutabaza za penalty bateye kabisa baratinda kugeza ubwo hari n'abakinnyi biyongeje baza gusezera Man U rero kuri izo penalty Brian Mbemo ayikubita umutambiko w'izami ivamo bituma Manchester United nepo isezererwa bivuze ngo ntabwo yatwara ibikombe 4 muri iyi sezo kuko icyambere kivuyemo muri ase no muri yari buzabitwarira ikintu nepo abantu bebazana Ruvuyanga na Iberi ye nyumva ibi bintu ko Manchester nayirebye nibajije abakinnyi ba Man U babanzamo nibo bakinnye urakoze cyane reka tubanze duhere 11 abakongo bose bari bahari Ruvuya iyi kipe ya Manchester United yagaragwe n'ikipe yo mu cyiciro cya 4 abakinnyi bayo bafite agaciro ka miliyoni 700
69 z'amapawundi. Agaciro k'abakinnyi ba Mani. Yego. Agaciro k'abakinnyi b'iyi kipe Grimsby Town ni miliyoni 3,100 mu mapawundi. Ngahibaze. miliyoni 3. Abakinnyi bose Aho tinyira. B'iyi kipe. Agaciro k'ikipe nyine ubwo abakinnyi bose. Agaciro k'ikipe ni miliyoni 3,100 mu mapawundi. Turi kugendana. Miliyoni 3. Axcel rero yibajije ikintu gikomeye, ni nacyo wenda nk'umuntu utarebye match ko abantu burya nk'izi match ari gihe batamenya ko zihari bakarwana no kuvuga ngo ese ubundi iyo Manchester United yo ku mugani yari yuzuye. Manchester United byibuze mu izamu yari ifite onana ubundi niwe witwa umuzamu wa mbere, ikagira hari Maguire na Even wa mwana wavuye muri Academy ya Arsenal na Fredrickson, wenda aba babiri bagaragiye Maguire nibo wakwita bato, ariko Diogo Dalot umuzari umutitirera igihe kinini, Patrick Dorgu-Desem, Manuel Ugarte na Kobe Mainoo, Mateus Cunha, Amadi Diallo na Benjamin Sesko wakinnye iminota yose 90. Manchester mu gusimbuzanyizanye Brian Mbiyumo bazana Bruno Fernandes yabazanye igice cya kabiri kigitangira, azana na Mathis de Ligt batatu yavuga ngo nibo batabanje wenda basanzwe babanzamo, yabazanye igice cya kabiri kigitangira. Mason Mount aza kuzana na Joshua Zirkzee. Urumva bivuga ngo Manchester United kurya bibiri byo mu gice cya mbere. Uyu mwana wabatsinze igitego witwa Warren, Manchester United yari mufite muri Academy, baza kumurekura icyo gihe imyaka 20 babona atari kuri level. Ni umwe mu babasatsi abasatsi igitego cya kabiri gikomeye cyane. Nahoze mbona n'umuzamu wabo Chris Pine avuga ati Maniyu uyu mwana afite imyaka 30. Yavuze ati Maniyu no mu rugo barabizi niyo kipe yanjye ku mutima, ati kuva n'umwana mutoya cyane, atari ko mu kibuga imipira nagombaga gupangurura penalty byose nkakuramo. Ikintu rero gikomeye cyane uba abantu baribaza ni match 3 Manchester United zikurikiranya idatsinda mu ntangiriro za saison. Equipe yashyizemo akaboko mu isoko ry'igurwa n'igura ry'abakinnyi. Manchester United ku mutoza Robin Amorim bamwe bagiye banakunda kugaruka kukuvuga ngo yakabaye we yatanze leta risezera cyangwa se Manchester United yabona icecekeye ikagira ikikora. Uyu ni umugabo systeme ze bagiye bazikemanga, ndabyibukeje bundi nyuma yo gutsindwa match ya Arsenal bakahita banganya na Fulham, witwa Wayne Rooney yatinze cyane kuri system. Ba Johnny bagiye bagaruka kuri system, n'abagabo bakora kuri Manchester Evening News baremereye cyane, ni ikinyamakuru gikorera ari Manchester gikunda kugaruka ku makuru ya Manchester City na Manchester United. Bagiye bagaruka kuri system bigaragara kwigoye. Iyi system umupira w'Abongereza ubundi ni umupira tuzi ke equipe, umupira ubamo imbaraga, equipe kugeraho physique nyinshi, ntabwo ari umupira uvuga ngo urimo za technique ziyambaye nibyo abatoza ba Pep Guardiola, abatoza bazamo ba Unai Emery, aba Riva Grazineri baba tacticien bafite n'ukuntu bafinyera umupira hari uburyo bagenda bongeramo iyo mikinire igiye itandukanye, ariko bidakuraho umwimerere w'umupira w'Abongereza n'umwimerere wa Premier League. Iyi system rero y'umutoza Robin Amorim iragoye. Urumva ujya kwakira abakinnyi uri umutoza mushya muri Manchester ukabona ufitemo baba Mateus Cunha bibereye muri Joga Bonito bateguwe muri umupira mwiza wa Brazil kuva mu bwana bwabo, ukajya kuri aba b'Abongereza babaye mu mupira w'Abongereza kuva mu bwana, ukajya mu bandi bakinnyi yaturutse muri za Portugal nabo bafite uburyo umupira bawufinyora, abo bahorandi muri yo style ya Johan Cruyff ni umupira mwiza. Uyu munsi rero ugiye kubashyira muri iyi systeme y'umwashi kenshi biragorana. Kuki bigorana? Urumva iyi mikinire mutoza Robin Amorim ahantu ngena natinda ahantu akomeye, ubona binagoye kuvuga ngo inshingano z'umukinnyi mu kibuga niziye umwe kuri umwe. Umupira w'amaguru w'iki gihe Iberi nawe wanawunyuzemo urawukina urabizi, igice cyitwa mediane ni igice gikomeye cyane mu migendekere y'umukino kuri equipe. Uyu munsi Manchester United abamediateri bitwa kwikoresha iyikina muri iyi system ni babiri, kandi abo babiri sibye Bruno, ariko nawe bitewe n'umwanya muri system ya Robin Amorim amushyiramo nka nimero 8 ntabwo amushyira mu beza kuri ba nimero 8 10. Bivuga ngo n'uwo nimero 6 ufite ntari mu beza 10 muri Premier League, kuko bayifitemo babiri bavuga ngo byibuze ufite abakinnyi babiri beza wa rankinga mu 10 muri Premier League, byuze ujambwira ngo bashaka Bareba ariko yenda akaba ari kumwe na Makalista. Dore uburyo systeme
n'abatusheri bayikinaga cyangwa se n'abakonte kenshi bayikinaga n'umutoza Inzagi wajya ayikina wende bafite abari 62 batakiri ku rwego rwo gukina Premier League no Casemiro uru rwego yaruhozeho ariko nta ruriho Ugarte byarananiranye gufatisha Ligue yaramunaniye ntabwo rero yaza gufatisha muri Premier League mu kipe nka Manchester United dore rero ikintu umutoza Robin Amorim avuga ati ni ibintu bibiri iyi system bamugira inama yo kuyivamo bitewe n'uburyo bitanakunda kubera iki uzi ko akiva mu ikipe ya Sporting umutoza Louis Borges wagezeyo bakoze agasondaje ababaza abakinnyi ibyifuzo byabo uzi igitunguranye Robin Amorim yatwaye ibikombe ari kumwe n'abakinnyi ba Sporting muri iyi systeme ariko abakinnyi bamusabye yuko yagaruka kuri system isanzwe ya 4-3-3 wenda turabwira ko mu kanya nyuma yo gutumika tugaruka mu kanya tubanze dutumike no tugaruka dusoza kuri Manchester United dire ko tuza